أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وسكه من تنكنيني نعماما ننجرير ما أغتاو دنجرانو أرو أغولي لقو o terenganda nan yugu manda ya garima o besu ko manten kunyini geleta o dingranga o tini ya rabbi o kahu sitikir mobe yalli alla gano kahu jannatul firdaus ndike mori ya rabbi alqiyama qurayni arno taawni farin darapon srawni kahunu nabiyyu munga aro sahidin puru aro sirsuru ya rabbi arna kenya ti farin purmanga to kutubun barkinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wala alkhiki orni dangita inshallah. O maremu ora ko yinanti ambar ko bega tawo hashimiran kon kama ari ibol faransu ko mante ambar ko ken no ondi ora ko yinanti biraru bega nyuma biraru ke ambar go to tarima biraru ke go lono magoni nyime ken no ondi ora ko yinanti qati sonanu yigonu ni jamandi na sababunya ke hindambe ganaya anga yini sero jamandi hikenye amagge mukunga ka isentari iranta kabana kun qati sonanu ban bega ni jamandi honyariti Hakim bun Hizam ora ken qisan saw atarun kama Hakim megani serebe gara sigiranu benunya nan sami aslama on kane ora ken kati ken suka humantenga alla garu Hakim keme awni islamao kemrenga nan sami ken kane ke ambar ko wati sir hana begra de manne mutu na alla harende karun kon segere ken Hakim bun Hizam kemrenga ora ko inanti akenyi botonya haka aime hankangaraw haqqe bewre ani ken wollono botoni na sari qoroni nan ndiga honne nan fu na lo honne ma gora i hagari no kuma ken Khadijatu kemrenga anyira kinai awsagine ora ko inanti aro ken diga nan sage nogondi kebe gani fir'aun hazil umma kenani kemmanto fir'aunai ken Abu Jahali alayhi la'natullah kemrenga aro kelli katime aro kenga katime Abu Jahali ribarati akane nanti anta dangine nanti kunda ambar ko ngara Allah harendi i karun kon kama kemrenga ti jangara wari kewuce iga kata muyini ti ja kenya fuku nandi abirarun kiniya ati lengana kareti migara waiba quraisun ndo mena kebe gani Hakim bun Hizam ya ken qahanari duqoto nanti wadangini lahalan suka mantenka maqahanga makatari Abu Jahal diga jolo aya ti kunate Allah nanti aro hoyeke biraru beha maaranta dangini itoke mori ora ko nanti aro yugo tanari mewari kinani Abul Bakhtari wotna kenda Abul Bakhtari bun Hisham kembrenga kelli gemuti ke mankai Abu Jahal kusaga giri na diaminya renko ni kenda awa haini nanti kengorni idema iro ke golibure kembrenga radiaminya anko ni Abul Bakhtari rabbani Abul Bakhtari ti qamoni ango baratini Hakimu bun Hizam qamoni ango baratna kane nayi kebrar beha ma an qawad nanti ahagarinyani Khadijatul Kubra angatu nanti ahagarinyani ti Khadijatu yana birarun qobo imen na burini nandi asaw Hakimu kara kembra Hakimu hay kamana kembiraru yawto honne nandi akiniya ti kembra tigge muqanne ngani kebe nanti o ma biraru bu o ime ma na kiniya ka imenu biraru qobonte ti lo anta ma annan sigi akane nantaro kentara
abul bakhtari khusagara dawari kundu na hakim bun hizam na kendema purke aro biraro ke garo dangin mawe na sababu ya serbe no gayi kayrun ko jamandi ambar ko ke ga mallumura ko sentari abul bakhtari wo kundi kembere abu jahalati ti kunate allah tantaratai wata kai mahaiga kahu hakim bun hizam ya tile ngana kare tiwi suko hamanden way bana quraisun do mena a gilikin ya abul bakhtari abutu abu jahali wure musri kenna qusuari tatempai a kusagara nyomin kankan baran kote wo saundengari ara kemuto nan kusagara asaw abu jahali men rabo abu jahali men ma abu jahali wo santi nankanu kembrenga ara abu jahali riga na hanka seni na teranga musri a targugu munda koyin nanti gajange kenya komi serenga rawo serenga komi nanti nambala sereni kempere gajange ke goniya illeni abul bakhtari koni katayima katayime kembrenga abu jahali aratu nanti keta katu dangentira igarawo hakimu bun hizamu kabana ti hoyke digenga mowe kembrenga asule ime kembra kebe hakimu bun hizamu ya kembrenga kendangeti biraru ke nandiga tay magwar diana kina qadijatu kembrenga abul bakhtari hagara abu jahali terankande benya sendi ke sabura abu jahali ayawu mosiri ken sabura yilenga kare amakata diamengo ni na sabunya ga na diamengo bo akenga ni serebe dundare yana qori do ma mosiri bo ga na ko nanti kira hakim bun hizam wa aro abul bakhtari yurati birarunga nanga kin hashimiran ko kembre kun ka hana warna ko nanti abul bakhtari warna ko nanti ke khara abu jahali katu isa wonsu kembra kenga koninta la abu jahalira ken sabura akurai ko gana kure kallenga kembra ngai sura men suturi abu jahali ma ko no qurasun da khari wa ko khara qimma katai kembra nga besu ko mante nkuru e kallenga kembra ngai to kemmo risa yodde manen inkin hashimran ko honne serben wana qati sunan wa hike hinengra serben urga yo fuqu na de manen kiniya kende manne kinne nondi a omare mo hono tarku gumu imakuru kento nga kento tarhugum na tongon wati su wati gana kati sunana ni tarhugum da tiga musiri kenni koy kenni hisham bun amri bun rabi'a kembrenga tarhugum makuru akento nga akenya sigiran nan qora Allah harendi karngonde mande ni ke ambar ko no ni dina besu ko mantenga kembrenga kebe gani hisham bun amr bun rabi'a akende mani mondo hakim bun hizam de man mo manya bani akende mani mo nya qamoy akenyi nyogo menya likindini na sababu nya kenyi sire hungumyanyi senyara mosiri wa maka qurasun sir khorani adi an kanen kana tergantenyi mosiri bo kembre akengoli la kenyi akenyi nyogo menya likindini agana nyogo mel likindi wuronga na qaso a nyogo meke qarabin ka celligana nangara kanin na futu nyomi ngora halle kembere nga agana kinye shebu abu talibiri ikar ngongo no kube agana kino kembere nga anatindo no nga okitena nyomi en qarabin kace aw kengalla aw kitene na jana yana nyomi ke kadu itatendi kembere nyomi ke odigana tidui aw digana magadiga abu talibiro alla harengo no kube manyomi ke odigana mago kine no agana kino hashimiran kon kawa walli nyogo men pay allikinte kasrentare yugun kana wa famunu nanti ke hay demanda nay way serbe ga demanda yana gunnondi kunyu wa hayke kembira kon kana wallike nyogo men like wayan kandini bakai kembira na biraru no benu ga wa kama yokun su ko manten yan kandini igana yan kandi watibe e kana nyogo men kanduran kace ligana mi gana ke francer ga watibe keta ya kana wo nyogo me jani yana kadu tatendi na qarabin kace ngara kembra nyomi ngodigana kinga ini hisham bun amri aw ni kenwo siki aw kuma na nyomi kedu kembra nyomi kendar watibe aken kana wo arina te qarabin kace ngana nda tay ikara kembra kengoli la kanya nyike akenda wuci gabe nya kella hala kama mosiri kembra ke ambar ko nondi siratana wono ken kana ni Allah haren konni mosiri ke wotni kenda abu lahabi kana ara sigira wutu ke ambar ko noni tarko gumu mamungai ara sigira bure wutu tarko gumu mamungai aken sigira nya kangai birambe makanko nga gemari nanti hashim ranko keta sirema tawi tate khana ma taw siritate sirema o sehle ma o khana ma sehro sire sirema ro ikara khana ma ro sirikara
sere ma ille nyaaru nyaari e khana ma ille nyaari nyaari sere kembere nga ke hakarla buru gemu kanni buru ke e kati kute digamu ila kwanya ka hitinga nande ke jongi alkabari kembere nga sere benu khana go hasimi qabilan seru kembere nga Abu Talib khana ra kun ka homa me nanti keta inu tambe kun sabatindi una Allah harende ma qoto momo uma Allah harel lawara kembere nga hasimi qabilan serun suka homanten ka homa me maganta Abu Lahabi akendi yaqe ikunyam bondi bakari ya ikun kahu qurasinun kutunga kembere nga Abu Lahabi akenka akhinyani Abdullahi Allah harem pawa Abdullahi kendo Abu Lahabi kunyantinda mosir do Abu Talibi ka ke tindoyri hisu Abu Lahabi alayhi la'natullah kembere nga aken bondi bakaro Hashim ranko mbate akendi yaro qurasinunga kembere nga ambargo ken noni aken qari takhin kun ka hay akenya awyarne sagandi komara sanu benu gono ora ko inanti ila sere gonu taawni makaro rakenga keta serebe nu ganai angane ronoti anja gundi honga kenna ira guren ka homa me na kin kun delegation keta jawunana sunda irono iwanja gundi hontere mene na suka mante qobo na lote makanoni kala kulli hali bani bego progotonon nalo kunga orno kilu tanani iganta baga kullo sero kemra kunga orno maka nondi Abu Lahab qahana ya kenwa yarne sa'ni awtini jawunan jama kemra qaraqoto ne ya Hashimiran kon kama nei akay makan Hashimiran ke ka kedi hisu awtini aw yarne sa'ni awtini jawunan jama qaraqoto ne ya Hashimiran kon kama ne undi fiu qaraqoto ne ya kembira qoto ne kene sawi na serebe jawni hoggalandi kembira nga annali agoreliga ikewo a garanti ni go ken sanka wutunu qote kene ya sawabu na serebe jawni hoggalandi kembira nga iko ken kamanen jawni ho ikewo a garanti mutunu annala goreliga kembira nga ikon kana golila kenya kenye keta Hashimiran ke begana tiwara qoni gana me kori nandi ka Hashimiran ke agana hoki an qawan qobe kame a misali re khuzandi tiwjine kembira qote endange haqe Hashimiran ke kera anta khono Hashimiran ke ko sagine kembira nga qote kene ya sawi na serbe jawnu hoggalandi agama qobe lelenga naki anwara Abu Lahab kara kembira nga Abu Lahab qahanawo an jawnu hoki awti yeli manimeni angana haqengo kembira wa goren jatene na kinanga na sawunya Abu Lahab akenyi hongumai na burgumi qorani wa jawunne kana suruntenye mosiri kembira kenda ke sigira burubure awtu tarko gumunga mamungu sigira be akengole la kenya nyike aw yarne saga awti jawunna nda kamane uninde ya Hashimiran gon kamare kembira qote ngana ya sawabu ina serbe jawni hongalandi ikewo ken kamanen kalen garantini kembira ngalelenga serbe khalega na gala ken rakata Abu Lahabiya kembira Abu Lahabi ken kamanen kalen gore nsaganai agole la kenya kai kembira ke qote nogondi kebe gani Hashimiran ko nga iri bolo faransu ko mande ndi se konya ke hiri kebe gani Abu Talibiya na akema hungumi qore ka honne be ganya ma asuka mante ndiga ke khote nogondi kendange halle kebe gani Khadijatul Kubra ummul mu'minin kemra ken khana na buren suka mante ndiga ke khoteri akendi ina buren suka mante de pasi ke khoteri nankahu Abbas ni nankahu Hamza ni nankahu qablan kutenga kemra na aro serbe nuga kahiya har kunga ite Hashimiran koi qomi Abubakar nu Usman nu keta suka mante ni sekonya Saad ibn Abi Waqqas nu suka mante ni sekonya kehiri ka ke suka mante ndange halle himbe agantanyi mene pase sine hana lidangi sine hilani lidangi masino siki ila sino sikanya ke ambarkoi ora koi nanti ambarko ke jope Allah haren nabi mawu asinu nyerndi Allah harenga qina yan nabi yime ken sino nyerndi a jope kenye nangemo kasane kaso nkota hananga kemberenga ila sine hana ye na sino hilene na sino sikinye kemberenga nyeme nangemute Allah haren nabi mawu ken sino tamundi anyameti kenye khomi gara sino sikanya ambargo kedi kembra sino sigi ken nondi ho ganyu ma ira suka homanten de pasi ira suka homanten finance ma igo kiti durawunu kembra ora o maremu targo munda ko inanti ira khote nge mallemao ke sino sigi nondi
ora ko nanti lemunu wurondi amma hoho muku maganta hashimiran ko lemunun qaru khanne anyi kenya muku ora ko nanti Abu Jahali aken khana golla kenya wuronga na qaso yarne lemun ko qaru khanne kenya la ken khana taroli kembere ngaw yarna osoyni anni sonali hati su quraysh non goni ikun taron yinteni wotini kote ke hake nivo be anta Allah to khari iworni ikitembu Allah haren kama na lawara nanti mobe galli ora ona kenya tanta Allah to iworni kenya itoke more kote ngoni to ho kapay kotazu sahaba qor wono woti kenda Sa'ad ibn Abi Waqqas surata mi bega jate nandi kungono arjana kembere nga Sa'ad ibn Abi Waqqas wo kundi kenna nga hale serebenu ga tubi Abubakar kitenka ma ake Sa'ad ibn Abi Waqqas akun khanadi ake qisantu indeni mosiri ora khinga te ake qisanga nandangi serebenu ga salama gilis salama on sine hana gilis salama on ngamadda qasubana qasu hiliri Sa'ad ibn Abi Waqqas wo kundi ora ko nanti ake nga salama ono aranyi awungo sino tami arokabu aranya awungo sino tami rokabu aranya wolle minawri kehi khana ganyana ambarko ke ganyana kenna ya kengo sino tampile aro sino tumi ambarko ke ganyana kenna ya awungo tampile aro sino tumi kenna ya harsa awo leminawndi kembre na ken iriwaya wono kenna ka iriwaya ke akonen koteni katarugum ngarasa wajibi orna koni akonen kotene katar ko gumun garasa wajibi orna koni ke irwaya na kangai aw famini irwaya kere nanti kote be gara hasimran kon kita pour que sarungaro taasini e kote ke mowe anga tunu nanti kote ndi kita haranga mai akurai na anga tunu nanti idari nange campagne me kembere na kebe gan Sa'ad ibn Abi Waqqas ate kamo ati kote ke nogondi ati kotai dulle Sa'ad ibn Abi Waqqas ati kote ke nogoni ati kotai dulendi ke tampini mosiri keta iro imarentintun kama iganaro nokusu igana tirne ya teli iganen tanwa iwotin iganen tanu koy igana tirne ya nokusu iwe qwarin nanti iganen tanu okara koy nanti ke watin na ya kingo lemna awri amai kata dulle muini mosiri kenna ya wongo tampile arosino tumi ora koy nanti Sa'ad ibn Abi Waqqas ayman kamana ke irwaya ke aymana ko koy nan tanya sirtana yati ayi anyi ke imai kemira tarku mun kana rasaha tarku mun la koy nanti Sa'ad ibn Abi Waqqas ra koy nanti kote dulenga kote kama kemira nga ira tirne ya imaran tintunno ko ngai mai gande kita arayi wuronya ni to yare ito ke yare kemira ita an kusaga kati homulle goy ira tunanti ke koni ki hay homullai ara dulen kiyen nivoi amai kata sabarni akusaga homulle ke utuna rira khani ama hara ya gamundu Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ati kemira nga homulle ke har kumani ike matunanti ho bane ben ige khoni raiga ira serera khani na yiga purge dulen na jimina kama purge dulen gawo hegelo na ikama mobe ka har kumani imatu nanti mani honda men imatu kemira ken tagumanci ay kiwa ko ni nanti kote nya ikama mosir ken hashim ran ko iri bol faransu ko mante kiya ko nanti kote nyu kama mosir kemira kebe gani Sa'ad ibn Abi Waqqas ara riwaya tana hilla khari ken riwaya na kangai ara ko nanti kote ke non hilla khari kotai ike dia sidinjai ni to sidinjai nga kembrenga kebe gani nyome mpate akante e kusagara tu nandi nyome mpate go itindo yendi kembrenga ke nyome mpate a kusagara kemutu ara nyome mpate kante ke utu ara digi kara aga diga wati be a kusagara yimben kumu na nyome mpate ke saw yimben kama na labongutu na burgutu ndena kanga yintu benu gawai ara kumbi bakai na kosi na qurani komi kentu indengani mowe ketara yintu kusuka mante tira kunsu kosi bakai na qurani wati be akitena nyomi mpate kante ke koso kemira na jinta undi na saw jinkama na jinta ke kama kemana na kanga ikasabe gawai jinta ke kasage kutunu aro jinta ke wanya sawu na sahinde khana kemera ati birambe hateke ga sahi nankiye isagonga kemera ira himbenya au bito sikibaka dulenga ni ya wati su yo hateke no kuyo kutu na seri rakeni na jimi na kama
taw bito siki baka ki hate ike birene ke banai kembere na dule ngani da wati su yo hate ke honne kutunu na seri rakhene kembere na nkite na jimina kama Omar mu ora tunan de qote aniga ki kembanga Saad ibn Abi Waqasi kima ya serta naire ati Kenya ike imai qote ke noni ati Kenya ike imai bokenna ngale birambe qote nga ki sino sikia ora ko inanti ajope muharram qaso akota muharramu kiana qasana qaso ken ko tahana ila sina hananga na sina hilania birambe aga time sino sikia kemberenga sayyidina Jibril alayhi salam yanqa Allah haren kama nemano kisenga kama ara Allah haren qibari nanti kahirnuku ihaiga gemuke kahiti beri kati kute kahiti ngani aro bononi nden kahiti ngani kemberenga gemu kahiti ber na sahana jonge alkawai ti kemberenga te qasenda kahiti ke sahanen su kambu sande ho hay kahiti kere ti kemberenga te qasenda suka humanten kambu maganta Allah to be gawari qasama kembana kambu na sawunya kinga ati kahirnugo igana to sahana kenyi illa ranye wotini wasana ajo paruna ti bi ismika Allahumma kemberenga kenyi illa ranye kemberenga sena jiru yang Allah harin kama nemanu kisenga kama nanti qasenda kahiti ke sahanen suiga maganta Allah to be gawari kinanya wati be Allah haran kanara ihawatune Abu Talibi qirin na mongo na Abu Talibira nanti aywa ti sayyidina Jibril alayhi salam nanti ayanqi kama sasa ari qibari nanti kahir nuku ihaygra ke qati kutu kahiti be saha aro ihaygra ambar kon kahiti be saharo buninden kahiti kemberenga ti Allah hajunta kahiti ke himbe go kahiti ke Allah hajunta kinga ti kemberenga ti sayyidina Jibril ikhbari nanti qasenda kahiti ke sahanen suyiga maganta Allah to be gawari te qasema kembana yiga Allah to be gawo kahiti keri te qasema kembana yiga kemberenga sahane ke kute qati kute ndiga muku aro diga kutu kemberenga qasenda suka mantenyiga ke diga miga kuni Abu Talib rawati be Abu Talib qahanara i kapalle munkiri ara Hamza khiri na Abbas khiri aro Hashim ran konser qorun kutu ara khiri na diga meke saw itarun kama kembra Abu Talib ti atiketi basia ti kembra ti ini monsro ni india kata Quraysunga kembra nga undia usehele mauna kibare ke saw itaron kama kenda ni sino kusiki noni ajope na sameke kaniro Quraysunu mata au har kota nanti wasehene kakani ahana hananga iro Quraysunu ngoni sehe kembra nga Abu Talibi aro Hamza do Abbas do kutu yesuka wamante iri monsro ni iri jongo ya Quraysunu nga kenda ya Quraysunu padaruntengo alkawas rahunga gili Quraysunu ngara irin tengari keta besura innoro honura miri nanti tiketa koni ti hasimirango ti konto i warni nali ikitembu i akhi golle men kama kinani Allah haringa nemano kisenga kama woni Allah harin lawara ora nanti mobe galli ora ona Kenya sergawera Kenya mir nanti iri men paikai keta Abu Talib khoni aro Hamza do Abbas yo kama ali Quraysh mon kono kama no hayta irinte unta to iri men khoni yani kebe ikunyi me khoni ma nanti qote nga ke niwobe worni Allah sawon sagiya nanti keta kebe gani Muhammadu onariga mobe galuro na Kenya kairun ko hogawera miri nanti iri men nikai itoke mori maigo kine jamanga ya kine jamanga kemere Abu Talib are kaneto ati Quraysh nun jama ati haigara ke kuten kahiti besa kadi kuten kahiti bonunden kahiti Allah hajunta kahiti kere to Allah hajunta kahiti ke masahe Allah amasahe Allah danganini wa Allah hajuntai kahiti ke atike akhi walle mekin Muhammadu are khibare nandi kahiti ke sahande haigara kadi kuten sahu benu saha kahiti kere nanti qasenda suka mantenyiga maganta Allah to be gawar ta qasema kembana yiga gilara keko kahirnu ko irasma nanti arnu hotana koni awrna ko nanti Allah hare ikunta mbiketa Allah hare mpai mo be galun raw nanyi urasuma arni kenya ko kagilara keko ni jokiri diame tiken manamanan kanni kembre nga diamenga qoto iro menara kemra Abu Talib ti ati ike akhi golle me Muhammadu haigara kebe go tumunyande awuce amagare kutu kinga Abu Jahal ti ati qaselo kenya na kamo atoko haigara ka hitingara no kubete qaselo anta kene no jangwa naiga tambagara kebe go tiketi tumi
Abu Talib qahanati tike agi golle me ken Muhammadu tanta gare kutunde amado me gare kutunu wa anta gare kutunu kembrenga iki khano wallahi dun kinna ai qardi kahi tike ona hay Allah rengara kebe ko nande qasengara iga agane keni tumi awa tunu le kenga ti tumi iki khano wallahi dun kinna ai kembra agane agar himbe ko garinya gani kembra keo Allah wara agara lengi su iwa baka agara na mobe galingi agara ana kenyi gili Abu Talib gara kekoni kairun iti Abu Talibira tela ambai kamana digame beko tela anki luwara hinawa anki luwaro digame kewa nante oga na papi ke hay agara himbe kona ga meya tongi amo baka ora na tela anki luwo daiwa Abu Talib iti na'am ati ki luwaro digame ke ima koni imungunde ira koni na ikilu ima tore kembra kenno qusui ila sererondi tikenna lo alkawaro papi nambu kello alkawara ay pape ge jonginde won nokobe ara pape ke an kanni nan butai gilaga butai bani arani Allah harengara kuni mowe nande qasenda pape ke sanen su kambu maganda Allah tobe ga wari arani tongyen Allah harengara ko mowe anake mowari gilikina ya uyagu na sabunya kase ke gara aka munne be nya kaba ko ni anda ko nande kase gara pape ge bangan su kamure ai sanen gawo nokubenu kase ke tokiro sandu ko abate aw sane ge dingirano akumba na kamunu papen kutengono sane dingirano akumba na kamunu anaki Allah tobe aw jalli ni kinga kembirenga sane kati kute ndi amungo no kubeno ara kunsu kambu kembirenga na papen kute njongi ndento giligara kewari ida tunanda Allah renga himbe ko tungeni ka keri hisu iti iwo ila hedo kasake kama ambar ko ke wa kama ambar ko ke unta girnde tara Allah renga ke ko ira yin tungeni me ambar ko ke magiri uda pape ge jongi ibatedi kemra kebe gani Abu Talib aro Abbas Hamza aro kutu kemra usage nandiga iholon noni wad no khubara shaybu Abu Talib agara Hashim ran kon kahuma men no khube kemra usage nandiga no uga sage nandiga no waqti be kira yan qote yan kwani kota su ho an kapai kota su ho kapa qote nga kemra Allah gorni agirni ti sababu be kemra ogara serebe tongoni nanti tarugumu uma kurai iratiga mosiri yana ken tongoni keta iwati gana mosiri ken koi ken Hisham bin Amr bin Rabia kembrenga aken tauna hike jateliga nanti ikunwa igene nampagu keta iwo jimini iwo yarun yagini iwo yarun mundunu da munda nayi Hashimiran kompai kungo munda nampalaki iwo kotendi serenta sehne dubate serenta tauni tate khanata taun seretate serenta no ikara khananta no serekara serenta hoqboni ma iqananta hoqbono serema serenti re me yagni ni yawo khananta serere me yagni tikembranga ti Hashimra ngombay ke dawari ugun qaw ke la hayari tikenta surun na sabu ya Hashim ke be hay ora ko inanti akenni koy ake qatin kille mo akeno Hashim ranko na aken Hisham bin Amr qatin kille mo akeno Hashim ranko na nay ake Hashim reme begono yoti kenda nadlat kembira ken nadlatu ke be hay ke akhi wala meni Hisham bin Amr ke nadlatu ake akhi wala meni Hisham bin Amr ya aw qomi agabu Hashim ya riqaqatin killengo kene Hashim ya Hashim remego bet Hashim reme beto nadlatu keno Abdul Muttalib so hawe yuso hawa na Hashim wa Abdul Muttalib aro nadlatu isuka mantem pawan Hashim ya kembirenga ken nadlatu ken akhi wolle menyani Hisham bin Amr ke akembe gorniya qote ke girnde sababunga kembirenga Hisham bin Amr kembrenga hike aga qoto a terenan kiye Zuhairiya asehe Zuhairu dangan Zuhairu kenyi koi Zuhairu akem mayayi atikatu kene Abdul Muttalib le nyariyan atikatu ya kembrenga Zuhairu kem mayani atikai a terenan kiye Zuhairu ya ati Zuhairu ati kamoni ange ngoyene nampawo awon mini Hashimiran gomba yodda kuma inta yigane kitana kendange halle serenta gagani ni ya khananta gagani sire kendange halle serenta ni kare khananta no sire kara kesu ko humante ange ngo yigane ke kama na mini ke kama ati Zuhairu tanna ke khoto ni re
an kati dungo kinga hashimiran gonga kungo munana mpalaki harsa ange kurnu kengama Allah ta hokoni nayi ke kote be haike nantira kenya Abu Jahal karungonye Abu Jahal hawangan sarunye te Abu Jahal ma ande mana ke kote ere ange mbaiga kahu Abu Jahal ke kati kuti kahiti be kama nandi an kuma ange no hashimiran go ku antinda mobe kati ngo ange ndi na mobe na sawunya ange mane atika gani Abdul Muttalib reme nandi Abu Jahal yarin tintake mori Abu Jahal mai kapia amai kapange ngakerde angen kaiga kahu Abu Jahal ke goli buredi nandi Abu Jahal yaro hashimirango kuntinda koma angen tindo mo keme tikembira tamai kapangari gelike nganya Zuhairu ari ngulambi hindi ati Hisham bin Amr atanda tungkore anda tungo ka kehi hanganan khorikera kehi hanganan khorikera yele kehi ikena kenya na kamo ike banani hike afidnanga qoro mobe serbana sigranta ker tilangi ngode manana mununu aw de manana kitani kewa aw sere kitana himbe gawe de manana kewa kenno qusui Hisham bin Amr ati Zuhairu dangan ati Zuhairu ati kemre anda de manana kita anda sorohilandi kita nan kanga kehiri Zuhairu titeli kenni koi ati kemra ati kenni ke Hisham ime ike Hisham bin Amr ikana ansar hilane ike wande mana kemre nga Zuhairu ti kemre nga harsa kew hitagin kata de mandanu nga harsa ka ike khoni iri kiten kahu an kitenga ke ka hiti ora fere ho gonya na ka hiti ke girndi ike o kenyana ke gemo khane iwa konturunga gilaganya kota ba malingira kemre nga harsa sere munu nan ka hoy ike iwara ampalle angana ti mobe ike gati ke mori kemira kebe en Hisham bin Amr ya harsa adiya kata surosikaninga adiya kata surosikaninga ken koy wati kena al-Mut'im bin Adi kemira o maremu adiya kata surosikanin ka hanai surasikani ken koy wati kenda al-Mut'im ibn Adi adiya kata ken ka hanai kemira ngara ken sehelema o khamo ati Mut'im bin Adira ati Mut'im bin Adi tela ange ngodungene tay qamo qabla khuruhili kumoni halaki anta unden jona makata honyana qabla khurubenu gili Abdul Manafir muwa te qabla khuruhili on halaki anta unden joni gili Abdul Manafir muwa bo Abdul Muttalib kebe yana al-Mut'im ya aken khana aro hashimiran kongo menyini Abdul Manaf yare don wa ken zuriya ken qabila ngo tini Abdul Manaf ken Abdul Manaf sorunye isuka mandengo menyini no ken sabuni Hisham bin Amr aqsagara al-Mut'im wara ken mututi ken no kwai telangi ngo dungene qabla khuruhili kuna mpalaki anjoli gili Abdul Manaf ramu ati kamo nanki ngo dungene tay ange ngo yigene nan pagu hasmiran gongo dakhwa ayo dulenga ango mini hasmiran gongo dakhwa ange ngo yaru mununi yagi na hasmiran gongo bay serenti re me yagi ni wa inti wa unda serere me kitana yagi ati ange ngo dungene tike qamo an qatin seru gili Abdul Manafir muwa kungo ke torari wo khoina mpalaki nayi anke ngaw ke konsori telange ngo dungene tike qamo gili ke Mut'im bin Adi ken khanati ti ambaga kebe go ken tungi ka kehi ati kehi hanganan kori kerare hike hanganan korira megila go yana kotabe amalin kira ka isendar tele ange ngodde mandana munun nan kai ange ngodde mandana kitani kewa ike koni yana serekita himbe go kapia e khana wisse ko yana kehiri gilara kengo ni bane Hisham bin Amr ati Mut'im bin Adira ati anda de mandana kita tanda de mandana kita Mut'im bin Adira tele ken koy atande mandana tikenne keme ike Hisham bin Amr ikanan de mandana kenna ya hale surhilandi woy kenni koy ati ken Zuhair bin Abi Umayya tiken khanani ande mandana kemera Mut'im bin Aditi tikemera ati ken suro ikun suro siki harsa ikun sigrana loakeri kemera surna tanni mundu nan kahoy kembrena
kebe gan Hisham bin Amr ya harsa ari haqare munmunu keta serebenu hike gan talura i kan dengo na ko ari haqare munmunu keta haqare liyanka yugo qore tanari ken koy ken Abul Bakhtari haqare yanka ken atirena ngi Abul Bakhtari qane ken suruna ataninga aga kinga watiwe atiken khanara ati Abul Bakhtari telange ngodungene khamo ango yene nam pawango mini hashimrango ko nam palake qote ma telange ngodungene tikenga wa gilara kengo na Abul Bakhtari ra kemi qallan ko toni ma madiya me melatoni ati ngewande mana am hakalla be haynga ngande manai kembirenga ki ambar ko be hay papier kahiti be hay alkawa noni kinga qadi kuti en kahitinga ono dukodo ona yankandi ngewande manai ha ngewande manai ka oku o sardantanu ngiranke o sigrana loga ke hiri kembiranga seremunu na ka hoy kembiranga ogaro hikenya na mowe kembiranga keben Hisham bin Amriya ati de mananu nganga koy ati ngeme Hisham ngenan de mandana kennanga hale Zuhair bin Abi Umayya ken khani ande mandana kennanga hale Al-Mut'im bin Adi ken khanande mandana ke ko wati Abul Bakhtari ti ati kusuro nati kusune de mandanu ya ka harsa sirkarani mununan ka hoy kemira kebe gani Hisham bin Amriya ari haqare mununu hilla qari ari haqare mununu kemira haqare li yugo tanawari hilla qari ken koy ken Zam'atu bin al-Aswadi haqare li kenari kemira kenya wati be atrenan kin Zam'atu khanai araya an koni kenda ati Zam'atu ra ati minimoni ange mo dungene tay khamo ange mo yigene nan pawu hashimran ko dulle no dakhuma ange mo ango yagini hashimran ko mpai serenda yagini ya wa serendire me yagini wa yaqananta serere me kitana yagi kembre na serenta ni kara ya kahananta no sere kara serenta sene rubate ya kahananta sene sere bate teli ange ngo dungena kamo ange ngo kellahiri na hashimran go ke qoteri tela ngo dungena tikenga kin ya bana Zam'atu bin al-Aswadi kin khana ra koyi nanti tungeni kedi higge mukhalle kemra teli anyana kamo teli oku sohili oku sewo kerwa o sigira kerwa ke hinan korora gilikin ya bane kebe yan Hisham bin Amriya ati de mananu nganga ati ke me Hisham ikeni ande mandana ke hiri kennan hale Zuhairu bin Abi Umayya ken kanan de mandana ke hiri kennan hale Al-Mut'im bin Adi ken kani ande mandana ke hiri re kennan hale Abul Bakhtari bin Hisham ati ken kani ande mandana re ken ya watu be Zam'atu ati kehi ono senya ke hiri kembrena kebe Hisham ya atla na lo suka mabani mane na sawunya tahana ngari kama bani mane keta ihoma menyi qurebane ni ketla atla na lo suka mabani mane hila qari ti wuroke ona menyi no khoyo ken no ken Makka no khurinte we wati kenda alhajun no tona menyi no wuroke ari suka mabani mane aro Zuhair bin Abi Umayya aro ken kama nanti wuroke ona menyi hajun no khwa kenna hale aro Mut'im bin Adi aro ken kama nantona me hajunu no khwa kenna aro Abul Bakhtari kama kenna hale aro Zam'atu bin al-Aswad aro ken khana kama ari su kama ban mane nanti wuroke ere nyongono ona me hajunu no khwa birambe wuronga na qaso o marem birambe wuronga qaso keta urame hajunu no khwa targo gumunda ko nanti sir hana bega kiye isukane kenni serebe gara kursinya ke hire ken Hisham bin Amriya asawabu sire ke hi girnde asawabu sire ken Hisham bin Amriya kembra kempana hananki isukane kembra kutuli uribani mane misuka madengo timene igatime watibe keta urashem njongo ime uti tumwa ke hi ken hingan yan kempanga oko yene nampagu o maremu hashimrango kuma dule no dakhudi o yarun yani o maremu hashimrango inda serere mekita na yagi waserendire me yagni indarno sere kara waseruntar ni kara keta unda kuwa ni sere ma waserendi ijawun hokubam tel ken sorono kama nayi okatin serun khani ikunya mbugu okuri okwa mbugu ikuni tikenta sorono keta gemari keta kebe yani Zuhairu ya kenda munima nanti
igana me kumbani kembira ina me alkawa nukunga igana me alkawa nukunga yile ngana kare maka qablan qirsu suka mantengo me yinino kembira tisir hana be wo sehne ina sehento ike ma Zuhairu ke mundi ma Zuhairu bun Abi Umayya akenda mundi ma nanti inike to ne ke hana na seheke jopa kembira ike na sehen jopa kebe gani Zam'atu ya ken khanati kembira ike tokini Zuhairu ya Zam'atu bunil Aswadi kenti ike otokini Zuhairu sehendi kembra kebe gana Abul Bakhtariya ken khanati ike onyana surosikanninga himbe wasehne kembra kebe gana Al-Mut'im bun Adi ken khanati ike onyana sirnaqataninga himbe wasehne kembra ite Hisham bun Amrra tikehi sababu sire na akenya na kehi kursiya heke agana giri asababu sire akenya na girnden sababu ngade Allah kallembale kembra nga akengara tambebe akenna yan lagarenga kote benda ikitene ikuna kenkita kembra akenna ya ser lagarenga kemera mundu Hisham bun Amr ma nanti akenna ya ser lagarenga himbe go sehne keta sirhana be go sehne ken Zuhair bun Abi Umayya surahilandi ken Zam'atu bun al-Aswad surasikandi ken Abul Bakhtari bun Hisham kemera surnatani ken Mut'im bun Adi surokragandi ken Hisham bun Amr kusrokrai igemari nanti igana mei alkawa qurayndi unsehe na sehen toki me na saume kama kembren Allah ranya yilenga kare keta maka qirsu ito baka bani mani hillo yokumana ndiga me alkawa qurayndi kembra kebe gani Zuhairu ya tarqu gumunda koyi nanti ke kota ara yirame rondi agama domi yirame be meloni tarqu gumunda koyi nanti hariri yirame ara Kenya City hariri yirame be asren mosri apari ya ngo sikari mobe kembere na gile sarunga rentenga de sarunto wa haini uti Zuhairu lengima parre sarunto wa haini agari bane amas heserera akosaga tlemu na alkawa mununu ara tawafu ya tahana tahilo tasuko tanato takarao tatumu matanyerungo timene tanyerunga time kenda Quraysh nongo ni wokamana haisa atawafu tasu wa haini tol magaira mikega suro aro ira mikega ariga mobe kembere akebe gani Zuhair bun Abi Umayya agatla tawafu nga watbe ari jongo makango ati ya Quraysh nun jama ya ma'ashara al-Quraysh rakeko ni tasuko watbe besuko mantendi tronsigindi yokamana hay arni manuko kembere ati Quraysh nun jama ati okwo yene nampagu o mini o maremu hashimranko kungo duleli keta yarungo kuma o yagini o yarun kino lenyuga o maremu hashimranko ikunta yagare kita na yagi wa ile nyarun kana wala kengalanduma ati onta qobondiniya inta qobondino ma ontar ni kara intar no kara ati kote enke ni wo muna nan palaki o ko ne mandi tel ke on sorono kamo o khakatin serunyani ikunyambu okuri o ko ambu ikundi ati ke kunate allai haigra ke kahiti be jongi alkawa nondi ke qatukudi kahiti ati kunate allai ke madungetai wai kunate allai ikenta to koni wa yankandini gilikinga ko bane Abu Jahal ti tanda garengutu tina sawbunya ti kahiti ke to su ka humanten yangemu na jongi tanda garengutu gilikinga ya bane ke be gane Zam'atu bunil Aswadi ken kanata Abu Jahal ra tange yana garengutu tikahiti ke gilago sahine amagemoy aro karba amagemoy ati kamoni khasmiran ko qoten wamna nan palaki o ko nemani ati garanta gen sporten abada Zuhairu gar himbe ko tuguyani ige kaunde mo Zuhairu ya aro ke khabariri Abu Jahl to sai na qari ango ha mana bane Abul Bakhtari bun Hisham akan ko sagarba sunnan giri ati Zuhairu ratunko Zam'atu ratunko ata Abu Jahl ange yana garen kutu tikembira kahi tike o madunye tai wanta tokono Abu Jahl to profite ne wasa ne hila qari kebe gan Mut'im bun Adi ken khanati Abu Jahl ange yana garen kutu Zuhairu ratunko Zam'atu ratunko Abul Bakhtari ratunko ange yana garen kutu gilikin ya bana to sai ne hila qari kebe en Hisham bun Amriya ken khanati kembira Abu Jahl an yan garare kusuro sigi behega sehe kusuro na behega sehe nan samenge kane kusuko hamantena tongo wasirbe na haqarla tanako agame to ku qalleke ikenta kendire ikena ku qalleke ari wa kahitike anta tokono ike wayan kanini kahitike anta tokono
a gilikinga ya bane Abu Jahal makata seho ko hokita nako gilagara se hana be ko nanti Zuhairu garen kuto akata ke mbana ko ni ka gilikinga buwari uma sehen tankina na to sehen su wadda men kutun bakara khen kemra Abu Jahal ati haza amrun qudiya bil layl atikehi tiken ge mukhanai gili wuri ge mukhanai haige kedi lengi khalle keta ke gemu keri o tawna ke sehengo no ko himbe ro yere ganta bana Abu Jahal ko sagra keko ati kunata allai I haigara ke gemu khanne be ya tikenya gili wuri wa ira kenya dingira himbe ga tire arakiago bo gili kenya ya bane Mut'im ibn Adi akeli jongo jama'a atoko kon madungeta tele jama'a ngun dungeta wa gili kenya ya kengara sergabo jama'a keri hike ikan denya wawre me antalura jama'a ko santi o madungetai qarabo gili kenya ya bane serebenu abo ay ngantalira kemera kunkuru makata sene hilakari kemera ke qurayndambe angana ogazon kita ma ahindala ni tari kembale yile ganaro hindi onyana golle kemera kebe gan Mut'im ibn Adi akiyan kusagaro alkawa no gondi kebe gan kahitike akusagara yang kandi nambutai abutai arani qasan yanto na sane ke suiga maganta Allah toge akusagara ko itahai qasan mera ogara qadu kuden sehubenuko qasan da kin suiga kembrenga Allah tobe ga wari qasan da kembana tokono tikinga ko inin nanti oro ke hite allampi kenno kusu ya rapabe kere na bo nantla na rigi nane na bo ni tantere kama ti Abu Tarugu munda ko nanti Abu Jahali amado mi butunu nankiye ahira bute be ya kikota amado mi ken bute me yana hina Abu Jahali fujunu ya ken kote gani ka keta kelumo jaman po gabenda paske ambar ko ke anyi ga koto jaman kama ka anga ina antalangenda kasrega makite himbe ga akoni beso kurne kallenga kasrega na kite himbe wala kanan ga undi an demanda nan gaben kitana boku hike anyake mwari asababu sire igra hike hidrapo mutu na kini sirebe ken Hisham bin Amr bin Rabia akina ke hi tarhum da ken tiga mosiri nan same har ke kane akenya demanden yana nyogomen kama ay nyogomen tigani keta na kanenin na nyoma an jana yana na katra kata Hashim rangon dingiranga keta Hashim rangon ngana war kun kanya famu nanti ke haide manana iwai kun ganyi nyoma meke le Kenya kandini keta na jana yana nyoma meke katu na sagandini anyi Kenya nan sameke kane wa ke khana sabu sire akenya ntere nankiye isui bane ayan tere nankiye isui bane kebe gani Hisham bin Amriya nandiga wara Zuhair bin Abi Umayya nandiga wara Mut'im bin Adi nandiga wara Abul Bakhtari nandiga wara Zam'atu ibn al-Aswad kembiranga akenyan tere nanken kusui bane migo gemari Allah gara Allah kutu nandi ambar koke anyeme nange muke ambar koke igara agara wuce benya tarogu munda ko nanti sino siki ara Kenya ambar ko nda sino sikanya Hashim ran kon kama kembra ambar ko ke agrike la hala yari asababu sire ken koy ken Hisham bin Amri nan kahu adde mandanun kutunga kembra na sirbe gana Hamzi ampai anwo ke qisai wa koro ne yana katake awtin nokube awtin qasen do ku haqaren yankandi Suleiman ad-Doko nyigendi qasen bayara ke pape yiga mobe kembra na taro haqaren yankandi Suleiman ad-Doko nyigendi Suleiman ken kana doko qasen da kenyiga kenni eduran qisai ka umra dungoro himbe Hamzi ango koro ndenyana katake nokui kenna ngi halle surokra ge be haygara gappe ke bo na ambar ko ke girni Hamza ngoni ti su ka o manten to nga awti so bandu tiga lelendo tiga kembra serbe no Hamza ankara yo ku surokra ge to ngali Hamza andi kenna ngi halle aro kitabu nun tananu himero ke ganta bana kembra nga ambar ko ke agilen sababu kembu Hisham yari alla qalembale asababu kembu Hisham bin Amri kenna ngi halle nankahu adde mandanun kutunga kina Zuhair bin Abi Umayya nandiga wara Mut'im bin Adi nandiga wara Abul Bakhtari nandiga wara Zam'atu ibn Hisham kembrenga kusro kragi kwanya sababu ya na ambar konge libaka Allah harendo ikarun konkama gilike ganya wati be Abu Jahal fujune ya kenko tegani kembrenga jaman gili nandiga kata Abu Talbiya aro Hashim ran kongutu nanti keta imar munyani
uli ambargo be iro mena ambargo ke amaiga lingi ora kawja ko yantenya ke ambargo ke Allah wanya giri illi o ga mo khaseberi on sage ke mori a kelungo Abu Talib ra mosiri alungo Allah harenda alungo sahaba nunda ka sahaba ko witi gana gilike ganya kenya gike qose qoresununda parce que kunyi me ma nanti har qasobane rantanya na ke qasobane dangi qasu ila qawsiki dan yawra masine sino siki ke mori umalla harella wara uratun nanti keta Allah haren kibare adigana hirenya Allah haren pindigana hirenya kele sundi ma igo Allah haren qalebun ikun me ma nanti ke khoni kenta kontonai wo ken kille hayga kontai wa bonin sawabun payga bu ikun menuri nai Allah haren do sahabanu ira dulle mu ira daqu mu nai akota hashmirango sergabe gabe nyuri ken kota ke mai islam kuma islamini sergabe gabe nyuri ke kota kuma islamini ka lahiru timme igara lahiru bewtu nantunta Allah harella wala ke lahiru timme sawabura kemira ma Allah harella warare ira qote munyi na dulle munyi na daqu munyi ka umadungina Allah harella wara nei akota iho gabe mai islami ka hawankan sportenden sawabura aro qatin qawnen sawabura sirgabe gabe ken kotanga umma islami kuma Allah harella wara ira qote mutu keta na Allah harin sporte ken kun serro mena abasi yukundi arsal gabe akotan nan komiti islamine kembrenga ambarko ke aga gire mobe kenya haike Allah gana dunga tay kotatana ambarko ke gire halle a kebe gani kote yake azune Abu Talib kama mawani ke ma Abu Talib fatinga kennan hala Khadijatul Kubra tarugumunda ko yinan te kempana fatini tarugumunda ko honora ko yinan Abu Talib hana fatini ala kulli hali asuka man den kono nyana hoy ambarko ke gire halle Allah gana dunga tay kotatana ora khanwani ro kendi na wala ke sawabura fame na kitai kembrenga o lengi khalega signi yere misan singabo o duwa nyana otini Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watal mudittarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وعدنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيدة.